e leng kereke. Gore kereke e hlopile bana ba Modimo. Ha ke a hloya kereke, ho teng fela kereke ya Modimo ha e so be teng. Kereke e hlopile bana ba Modimo. Ke ka hoo ke ileng ka re baruti ka ntle ka moo kapa baefangkgedi kapa ba itsebang hore bona ha se karolo ya ho lwantsha mmele wa Kreste, ba ske ba nka ditaba tsena tse ke di buang tsa hore kereke ya Modimo ha e so be teng, ba di shebisa ka ho bona. Ba tsebe hore ke bua le bao ba tsebang hore ba hlokofaditse mmele wa Kreste. Jwale ke ka hoo ke reng kereke ya Modimo ha e so be teng. Hobane ha re ba mametse ba re isa diheleng. Ke a kgolwa le a bona tshwarelo hore moporo hobane jwale ha sa tsitsitse o etela di-podcast tsena kaofela tsa kgonang ho di etela. O lata di-video tsa hae tsa kgale. Re nke lefe taba. Ka 2015 ha CRL e bitsa baruti mane re baruti ba ke batle ba tlo itlhalosa hore na ba entse kgwebo ka hara dikereke tsa bona. Moporo e la re ha a botswa hore na kereke ya hae ke kereke e ikarabellang ka tlase ho social development. O la re no, kereke ya hae ke close corporation, ke company ya hae. Yana mosebetsi wa hae ko entertainer bakereki. Yaba mme Thogo Xaluva Mkhwanazi wa mmotsa hore na o ba entertainer kang bakereki. A re ke a ba binela, ke a ba jaifela, ke ba etsetsa mehlolo o ba etsetsa di-magic, o na ba hata ba bang di-biscuit, a ntsha ditlhapi a etsang. A re ke yona entertainment ke ba etsetsang yona, mme ba mpatala ho etsa seo. Ba re o rekisa di-vaseline, o rekisa metsi. A re batho ha ba tlile kerekeng ha ba batlo tsamaya fela ho sena ntho ba fang yona, mme o ba tshwarise tumelo ho yona. Jwale e bobebe ke yona eno ya hore ke ba fe metsi. Ba re na metsi a wa lata ka ra ke a kga pompo metsi a, ke a rapelle ke ba fe metsi le di-vaseline tseno. Jwale ha o sa ba fe ntho tse, batho ba batla ntho tse tshwarehang. O na e be jwalo moporo a re batho ha ba tlile ho wena ba batla ho kgutla ho na le letho le ba le fupereng. Jwale ke ba fa ntho e ba e batlang. Jwale o so ka nahana hore ke baruti ba bakae ba etsang se moporo a se etsang. Re sa lebale hore moporo o la hlaselwa ke memea kgolong ya hae. Kae moporo ho na le mohloho e neng e mo siya teng. Moporo ho lela ka hara kereke ya Ntate Masango St. John. Moporo o di entse dintho tsa apostola, o a di tseba. Moporo o e tsamaile kereke ya Sephiri, o a e tseba, tsela e tsejwa ke motsamai wa yona. O tsebile bofokodi ba badumedi hore na bo hokae, hore a hape badumedi ka pholoso e la ba bosesane ba kgwebo. Ka ho tshwanang le Bishop Zondo. Bishop Zondo o a tsamaile mabala. Bishop Zondo o la fumana letshwao ka hara kereke ya Merose, tirano e kgolo mane Jabulane. O thwasitse Bishop Zondo. Ke ka hoo Bishop Zondo ka hara kereke ya hae a la kenya phala. Hantle Bishop Zondo o na a hijacker apostola
mme a e hijack-a mane Small Farms kerekeng ya San Paulo ya Ntate Moloi. O na sa e hapile kereke eo. Fane o tseba hantle mora Ntate Moloi hore taba ya hae le Bishop Zondo e ne ya kae. Ke ka hoo le bonang ka hara kereke ya Rivers of Living Waters, Bishop Zondo a sebedisa lebanta la blue and white ho diashara le ba bang. Ke ka hoo le bonang phala e le teng ka hara kereke eo. Ke ka hoo Bishop Zondo ditherong tsa hae le mmina thokong ya hae a sebedisang difela tsa apostola hobane wa ditseba. Ke ka hoo Bishop Zondo a le jwetsang ka dipaki hobane ke dintho tsa a ileng a di fehlela wa ditseba. Jwale boloi bona bo etsahalang dikerekeng tsena tsa sephiri le ka hara apostola wa bo tseba Bishop Zondo. Yena re ke ra e balelang bana ba Modimo. E tswa hole taba eo. Ha ena le monga yona nakong ena re phela ho yona. Kaofela ke ba ileng ba irutwa tsela ena ba santseng ba e tshwere. Empa e feletswe ke nako. Satane hobane o haile hodima lefatshe, ha hona tsela e bang Satane a ke a ba le dikarolo hodima lefatshe. Mme Satane o dutse a re nahanela maqheka bosiu le motshehare. Jwale ke ka hoo re bonang basebeletsi ba Satane ba le bangata, mme ebile ba hapile kereke. Kereke ha ya hapuwa e le yona fela. Baruti bohle ba ikarabellang mmusong wa Satane ke bona ba dielang kereke. Jwalo ka ha ke hlalositse kare ba itsebang baruti hore ha se karolo ya ditaba tsa Satane. Le shebelle ngwale ha e kgiba, le rapele ka thata hore Modimo a re hlolele, a re senolele. Bishop Zondo o dubile maphelo a bana ba Modimo ba bangata. Bishop Zondo boloi ba hae o timeditse bana ba Modimo ba bangata. Hobane nthwena mathang ka yona e batla meya, e batla madi. Ha ena mohao. Mo e fetileng teng e a senya. Ka hara kereke ya Rivers, Bishop Zondo hapile bana ba Modimo a ba kenya ka hara selekane. O ba kentse jwang ka hara selekane? Rivers ya rata ho bua nnete, a tla e bua. Boholo ba bana ba Modimo bana ba neng ba bitswa hore ke di-partakers, bana ba neng ba nehela ho thusa kereke le baruti ka hara kereke. Bishop Zondo o ba kentse selekaneng ka diphoofolo. Ba ne ba nehela ka manku, ba bang ba nehela ka dikgomo. Hobane ho na le nako eo bishopo a tsebang hore o tlameha ho hlaba, a etse mahlabelo. Ditjheso di teng ka hara kereke ya Rivers of Living Waters, tse etswang ka sekgukgung, e seng pontsheng ya mang kapa mang. Jwale dikarolo tseo ke dikarolo tse lemaditseng bana ba Modimo, hobane bana ba Modimo ba iphumane ba kene ka hara ntho eo ba sa e tsebeng. Ke ka hoo Bishop Zondo a ileng a ntsha lentswe a re ha le tsebe ntho e ke keneng ka hare ho yona. Ntho ena ha nke ka e hlanohela e tla bolaya batho, e tla phethola dikoloi, e
tla fefola matlo, e tla etsa moferefere o senang motho a ka o thibang. Ke eng e fefolang matlo, e ka phetholang dikoloi? Ke sefefo, mme re tseba hantle hore sefefo ha e se sa Modimo, se be le sefefo se bakwang ke dinoha tsena tsa metsi. Batho ba Natala ba tseba hantle hore di-floods boholo ba tsona ha di tla di tla ka tsela e jwang. E sitana le rona mona re la nna ka di-experience lemo tse 2 tse 4 tse fetileng hore di-tornado ke ntho tse teng. Jwale di create-uwa ke eng? Jwale batho ba keneng ka hara dilekane ba tseba makunutu ya rona re sa tsebeng. Empa ka hara kereke ya Rivers, ma-Rivers ke ona fela sa utlwe. Bishop Zondo o dutse a ba rerela dinnete tsa selekane sa keneng ka hare ho sona. Ha ba mo utlwe. Ho teng ba tla etsa amen e telele, ba ope diatla ba sa qete, ha ba utlwe. Tsebe tsa utlwa ha di. Bishop Khale a ba rerela efangedi ena ya hae ya dilekane. Empa ba sa mo utlwe. Bishop o re ha ke mong ka hara selekane, ke na le lona. Jwale bana ba Modimo bao ba sa ntseng ba setse ka hara kereke ya Rivers of Living Waters, le bao ba ntseng ba joina, tsebang hore le kene ka hara kereke ya selekane. Modimo ha yo temaneng tse. Le ha a ka rera ha monate bishopo, a phehla mangolo, a hlanola, a lebisa kwana le kwana, tsebang hore ho ha mona mali huletseng teng, o tseba yena fela hore na o hulela kae. Ha mong ka o tshwana le Mapostola Mokwena. Mapostola Mokwena o la hlanohela Jesu. Ke e mong le yena a hlokofaditseng mmele wa Kriste. Batho bana be ke buang ka bona ke batho ba tsebang dinnete tsa tumelo. Jwale ba qetuwe ke meharo le ho rata tjhelete le ho rata maru. Mme ba se rate hore ba tsamaye tsela ena ya bona ba le bang. Ba sentse maphelo a batho, ba bolaile batho ka selekane sena se ba keneng ka hare ho sona. E ne ka ma-Rivers a phuluileng lefu kapa ditlhena tse tsa tao. Ba iponahatse ba lo pepesa tse ba di boneng maetong a bona ka hara dikereke tsena tse ke buang ka tsona.